siyabonga kakhulu mphathi. Sibingelele kuBishop and of course siyabonga kakhulu ukuthi uthathe isikhathi uzoba nathi namhlanje sibingelele kubelabaleke. Siyabonga kakhulu kuwe Sigcemezela kuwe Mbroza. Ngiyabinga futhi nakumphathi Steshi uSibongi. Siyathanda ukumbonga uNkulunkulu. Noma kunje siphamisela amehlethu siwaphamisela kuye. Sizokusho ke ukuthi abantu bazi bezwe ngathi bathole first hand information ngoba sebecalile babuza okunye nokunye ba speculate sithi abanga speculate bangaloku becabanga ukuthi kwenze njani sithi asisho sikukhiphe bese baleni ukuthi 15 days ago uzanele wagula siyasonga ukuthi wagula wayeze emsebenzini wafike waphatheka wangakwazi ukusebenza kwathi ke the following Sunday wabuya wasebenza kwaseke bayathi she was on air ngoba bayamazi ukuthi awuthanda umsebenzi wayesemoyeni ivoice yahamba esemoyeni kwathi ke ngomsombuluko wakhona samthatha samnikisa esibhedlela sawenza ukuchecka ukuthi kwenze njani kahle ngoba initial makucala bonke abantu bezwa ukuthi wayeshaya isibhoko sasikhulekela wasathula sasithi asihlole ukuthi yini engaba semzimbeni enyameni sathi sesiyahamba ke siya na esibhedlela ungenile ke esibhedlela that last Monday ayilo wathi mayefika khona ke abodokotela bamchecka bamcwaninga bachecka yonke into bamixa baze bamixa theater benza ioperation ukuthi bakwazi ukuthola ukuthi kwenze njani base befika ke bethola ke information ukuthi mase bechecka into esifuna ke uyazi umphakathi sase abantu bonke ba South Africa abalaleli bokhozi ihlobo friends and family nabangani bonke bakuzwe ngathi sikusho bathola ukuthi ke une lung cancer okusho ukuthi ba discover lokho ukuthi uzanele une lung cancer now sithi ke thina ke njengabantu bakaNkulunkulu siyamthemba uNkulunkulu lokhu okufikile ke abantwana bathuke kakhulu umndeni uthukile abazalwane abebeloku bekhona besikhulekela bekhuleka nathi abazalwane nabangani befamily nabakhuzanele bekhuleka kanye nathi besicinisa bonke bethukile wonke umuntu uthukile sithi ke sase sithi makunjena thina sazi ukuthi siphakamisela amehlo ethu ezintabeni la usizo lwethu luvela khona lokhu sikubeke bakuzwe abantu bonke sibonge nemikhuleko sibonge nesupport esitholile umthandazo from family imndeni abangani izihlobo nabalaleli bokhozi nabo bonke abantu base South Africa nasemhlabeni abakhathazekile ngozanele Mbokazi abamthanda kakhulu singaba kaJehova asicela hambe business manager Makholoba ngingafisa ukudlule size ngakuwe nokubonga lokho othe wakwenza njengomholi walomsakazo waleli khaya ukhozi FM siyazi ukuthi uAfrica bunjalo sisenyangeni yoAfrica njengamanje siqhakambisa uAfrica kuye ukuthi masekwenzeke into ekhaya bese nibizwa nonke nihlaliswa phansi kunitshelwe nonke ukuthi kwenzakalana ekhaya mhlambe sicela nje siqale sikubonge lokho ngiyabonga kakhulu into esho umfundisi ngasihlonipha ifamily ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi sisebenzile ku social media sispekulate izinto kodwa ukungena ukuthi kwenzakalani uma isimo sikanje kubalekile ngempela ukuthi abantu sibaseke futhi sikwazi ukuthi sibathumele imikhuleko ukuthi bakwazi ubaqine badlule entweni kanje bengadili nezinye izinto ezingekho around situation so ngiyacela ukuthi sibahloniphe njengoba bacela iprivacy futhi singaspekulate ku social media I think umbishop usefikile wayisho indaba njengoba injalo akukho okunye okushodayo lana I think siyabonga kakhulu ukuthi nizomsicachisela ngiyabonga akukho okunye okushodayo kulo engushilo engingak-eda ukuthi i-information bazoyithola epagini lika Zanele Mbokazi on social media platforms baphinde bathole i-statement essentially abazofuna i-statement information whether it's ama-media houses baphinde bakwazi ukusithola ku-Crown Gospel Music Awards i-page lakhona uNkulunkulu anibusise ngisho lamagama nje ngigcina amahubo athi abamethemba uJehova bafaniswa nentaba yaseSiyoni enganawuzanyazanyiswa njengoba izintaba zihaca eJerusalema